Yes, reka nongere nkwifuriza ibihe byiza nizere ko uri amahoro kandi ukomeje kumererwa neza aho uherereye hose mu bice bigiye bitandukanye. Reka turebere hamwe amakuru akomeye cyane, amakuru akomeje kugenda agaragara rwose hano ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ni amakuru yihutirwa, ni amakuru rwose akomeye cyane. Umutwe wa M23 kugeza magingo aya ngaya hari amakuru mashyashya umaze gusohora. Ni amakuru agendanye by'umwihariko n'intambara ikomeje kugenda ibera hano ku butaka bwa Kongo. Birasa na umutwe wa M23 rero nyuma yaho ubashije kuba warekura icyitwa amakompara cyangwa se warekura icyo twakwita n'ubundi nk'umuriro w'amasasu mu bice bigiye bitandukanye rwose nk'uko bikomeje kugenda bigaragara hano ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo mu bice bigiye bitandukanye bya hano by'umwihariko mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru hafi mu marembo ya Sake muri za Mubambiro ndetse na za Mugunga agagwa ibisasu biremeye cyane nyuma y'uko amakuru haravuga yuko rwose umutwe wa M23 washakaga by'umwihariko guturitsa cyangwa se gushwanyaguza imbunda zesitaye zo mu bwoko bwa BM 21 zimaze igihe zifashishwa mu kurasa ahari ibirindiro bya M23 ndetse no mu ngo z'abaturage. Amakuru ahari nuko kugeza magingo aya ngaya ihuriro ry'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo nabo bakoze igisa no kwihimura maze baza kohereza umuriro w'ibisasu mu bice bitandukanye bisanzwe by'umwihariko bigenzurwa n'uyu mutwe wa M23. Amakuru atubwira iki rero? Amakuru aratubwira yuko by'umwihariko ihuriro ry'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo ryaje kurekura icyitwa amakompora menshi cyane baje kurekura umuriro w'amasasu ku buryo bukomeye ndetse rwose nk'uko amakuru akomeza kugenda anatugera bivuga cyangwa se nk'uko amakuru abigaragaza n'ubundi benshi mu baturage n'ubundi bakaba baje gukomereka nk'uko umutwe wa M23 waje kugenda ubyerekana cyangwa se waje kugenda baje kugenda bashimangira yuko by'umwihariko abatari bakeya baje kugenda bapfa abandi benshi barakomereka by'umwihariko abagera muri batatu bakaba baje gupfa. Reka turebere hamwe rero aya makuru akomeye cyane, aya makuru akomeje kugenda agaragara by'umwihariko aho ari ibintu bikomeje kugenda bitera impungenge, hari ibintu bikomeje kugenda n'ubundi bitera ibibazo byinshi cyane bigiye bitandukanye nk'uko bikomeje kugenda bigaragara muri rusange. Umutwe wa M23 kugeza ubu rero waje kubyemeza biciye mu butumwa bwashyizwe ahagaragara by'umwihariko na bwana Lawrence Kanyuka n'undi usanzwe ari umuvugizi wa M23 mu bya politike nk'uko yaje kugenda yifashisha urubuga rwe rwose rwitwa Twitter ubu rwitwa X. Hakaba hari amakuru menshi cyane yaje kugenda agaragara, hakaba hari amakuru rero by'umwihariko akomeje kugenda avugwa. Amakuru yo ni menshi, nyemerera mbanze ngo ikazo nkurikiri hano mu Rwanda by'umwihariko mu mujyi wa Kigali mu burasirazuba bw'u Rwanda mu burengera bwaryo amajyepfo ndetse n'amajyaruguru, abadukurikira hano ku mugabane wa Afurika, ku mugabane w'Uburayi, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose rwose. Reka nizere ko uri amahoro kandi ukomeje kugira ibihe byiza, nizere ko ukomeje kumererwa neza cyane. By'umwihariko reka nkubwire ngo kora subscribe cyangwa se sabone kuri YouTube channel yacu rwose kugira ngo ubu wa mbere mu bazajya bakurikira amakuru n'ibiganiro byacu cyangwa se mu bantu bazajya badukurikira mu buryo bworoshye cyangwa se mu buryo buhoraho. Reka tuyasesengure by'umwihariko twibande kuri aya makuru akomeye cyane akomeje kugenda agaragara. Umutwe wa M23 rero waje kugenda utangaza neza yuko by'umwihariko ukomeje kwihanangiriza ndetse no kwamagana ihuriro ry'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo bakomeje gahunda yabo n'ubundi yo kohereza ibisasu mu bice bigiye bitandukanye bisanzwe bigenzurwa n'umutwe wa M23 hano by'umwihariko muri teritwari ya Masisi mu bice bigiye bitandukanye hafi na Sake. Ni ibisasu bivugwa yuko rero byaje guhitana ubuzima bw'abagera muri bane bose, abandi barakomereka ndetse hakaba harimo umuntu wari urimo w'imyaka muri 45 n'umwana muto ndetse n'undi mu mama. Amakuru yaje kugenda agaragara by'umwihariko yiganjemo ayaje kugenda acaracara ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko bigaragara yuko by'umwihariko iyi ntambara ikomeye cyane, ni ibisasu biremereye cyane byaje gusenya icyo twakwita ko ari nk'inkambi cyangwa se inzu by'umwihariko aba bari bacumbitsemo cyangwa se babiberagamo, dore ko zaje kwangirika ku buryo bukomeye cyane nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Amakuru kandi atubwira yuko by'umwihariko usibye kuba hari abapfuye, abandi benshi nabo bakomeretse ngo ndetse bikaba bitari byanamenyekana umubare. Ni mu bice bigiye bitandukanye byano muri za Mushaki, Mweso ahasanzwe n'ubundi hagenzurwa n'umutwe wa M23.
umutwe wa M23 rero waje kugenda ushimangira ndetse unagaragaza neza yuko kugeza amagingo aya ngaya ibintu bikomeje kugenda n'ubundi by'umwihariko bikomeje kugenda bigaragara, ariko kandi nk'uko bikomeje kugenda bivugwa hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, n'ubundi nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, ariko kandi uyu mutwe wa M23 ukomeje kugenda ushimangira ndetse unavuga yuko witeguye gukomeza kurengera abo mu bwoko bw'abatutsi muri rusange bakomeje kugenda bicwa, ndetse ngira ngo ejo bundi mwarabyumvishe ubwo n'ubundi Lawrence Kanyuka yagarukaga ku butumwa yatangaga n'ubundi mbere yuko na hano mu Rwanda dutangira igikorwa cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka wa 1994 cyatangiye uyu munsi rwose, ndetse tukomeza no kwihanganisha abarokotse jenoside muri ibi bihe bitoroshye, kubera ko byanabagizeho ingaruka zikomeye cyane. Kugeza amagingo aya ngaya yaje kuvuga yuko by'umwihariko Repubulika Demokarasi ya Kongo ikomeje kugira uruhare muri jenoside, haba mu kuba yaracumbikiye, ikomeje no gucumbikira bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi, ndetse by'umwihariko hakaba hari n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye ubona yuko kugeza amagingo aya ngaya bikorwa nka jenoside hano ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Hagati aha kandi nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, ishimutwa rya Eric Nkuba ryashyize n'ubundi umugongo mu jisho, n'ubundi ryashyize umugogo mu jisho rya AFC kuri Tanzania muri rusange. Ihuriro rya AFC cyangwa se rya Alliance Fleuve Congo rihuriyemo imitwe irwanya ubutegetsi bw'Kinshasa iharanira Repubulika Demokarasi ya Kongo ryijunditse igihugu cya Tanzania, cyafashije rero mu ishimutwa ry'uwitwa Eric Nkuba wari umujyanama w'umuyobozi w'iryo huriro n'ubundi mu bya politike. Ku itariki 5 Mata by'umwihariko 2024 nibwo umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo General Sylvain Ekenge Bomusa yagaragaje ndetse anagaragariza itangazamakuru uriya munyamuryango wa Alliance wa AFC. General Ekenge Bomusa yavuze ko uyu yafashwe n'ubundi bigizwemo uruhare n'ingabo zidasanzwe za RDC, ibintu atemeranyijeho rero na AFC yo yemeza ko n'ubundi uriya mugabo n'ubundi yashimutiwe ku kibuga cy'indege cyo muri Tanzania aho yari yitabiriye inama muri rusange. Umwuka mubi rero hagati ya Tanzania n'iri huriro watangiye rero ubwo icyo gihugu cyorezaga ingabo zacyo kurwanya M23 mu butumwa bwa SADC bwiswe Sami RDC, n'ubundi mu bihe bigiye bitandukanye AFC igaragaza ko rero ibihugu byose byemeye kwifatanya rero by'umwihariko na FARDC mu ntambara by'umwihariko n'ubundi yo kubarwanya n'undi bafatanyijemo n'imitwe y'iterabwoba irimo nka FDLR, kuko n'ubundi nabo bafatanya na FARDC muri iyi ntambara. Itangazo AFC yashyize ahagaragara rero n'ubundi hagaragara ko kuwa 6 Mata 2024 ryashyizwe hanze ku munsi w'ejo, rigaragaza ko by'umwihariko rinabeshyuza ibyavuzwe na Sylvain Ekenge ko Eric Nkuba n'ubundi yashimuswe ku itariki 3 Mutarama 2024, ndetse ryemeza ko yashimutiwe ku kibuga cy'indege cya Dar es Salaam ubwo n'ubundi yaragiye mu nama hanyuma yoherezwa n'ubundi Kinshasa. AFC yanashimangiye ko rero n'ubundi ikigaragaza ko n'ubundi Nkuba yashimutiwe muri Tanzania ari ibaruwa n'ubundi Colonel Nanga yandikiye Perezida wa Tanzania kuwa 18 Werurwe 2024, aho muri iyo baruwa n'ubundi bashyize ku mbuga nkoranyambaga n'ubundi zabo bagaragaza ko n'ubundi biteye impungenge kuba ishimutwa rya Eric Nkuba ryarakorewe i Dar es Salaam mu gihugu kizwi ko gitekanye muri rusange. Muri iyi baruwa kandi AFC yandikiye Perezida Suluhu Hassan muri Werurwe rero hariho rero bagize bati AFC irifuza kubagaragariza rero impungenge itewe n'ishimutwa rya Eric Nkuba n'ubundi byakorewe ku kibuga cy'indege cya Dar es Salaam. Dufite amakuru ko n'ubundi yakorewe n'iyicarubozo, yoherezwa i Kinshasa atagize n'ubundi bisobanuro na bike atanga. Nta makuru rero dufite ku kuba n'ubundi haba hari icyo Tanzania yasubije kuri AFC, yaba ku byo kohereza rero ingabo muri Sami RDC kwifatanya na FARDC iri kumwe na FDLR cyangwa se ishimutwa ry'uyu Eric Nkuba. Icyakora rero mu bihe bigiye bitandukanye byagiye n'ubundi bivugwa ko M23 yaba ifite bamwe rero mu basirikare ba Tanzania yafashe rero matekwa mu rugamba, gusa ntabwo n'ubundi uwo mutwe wigeze uberekana ku mugaragaro nk'uko bisanzwe bigenda.
Hanyuma rero Sylvain Ekenge Bomusa mu kwereka itangazamakuru rero ya Eric Nkuba yanahishuye ko rero ubwe yemeje ko abarimo Joseph Kabila wabaye perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na General John Numbi wayoboye polisi muri Kongo by'umwihariko ngo batere inkunga umutwe wa M23. Mu kanya turaza kurebera hamwe uburyo Kiliziya Gatolika yongeye kunenga ubutegetsi bw'i Kinshasa n'ubundi mu buryo bwahuriranyije by'umwihariko n'uburyo n'ubundi mu minsi yashize bari baherutse kugenda bibasira ubutegetsi bw'i Kinshasa aho babushinzaga n'ubundi kutagira icyo bumaze, ndetse bakaba bakomeje no kugenda babushinza yuko kugeza amagingo aya ngaya ari abanebwe ndetse bananiwe gucunga umutekano w'abanyagihugu ndetse no gukora ibishoboka byose kugira ngo by'umwihariko iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kibashe kuba cyatekana muri rusange. Mbashimire ko mubana nanjye umunsi ku munsi by'umwihariko hano kuri iyi YouTube channel yacu. Reka ngusabe gukanda subscribe kugira ngo ubashe